Swastiastu. Angayu bahagia unayang titiang majaleng ida sayang widiwasa saantokan asung karta waralugraha ida iraga sarang sami ngemolehin kerahayuan. Sanewang yang titiang Bapak Ibu panureksa melomba maca cerpen bahasa Bali online. Bapak Ibu penyuluh bahasa Bali Kecamat Belah Batuh sanewang yang titiang taler semeton titiang sami sane tresna sehen titiang. Pertama, suksema aturan titiang untuk galah sane kapaica ring padewekan titiang. Ring rahina sane becek puniki titiang cokorda istripatnya Dewi saking Banjar Satria Belah Batuh pacang wacan cerpen bahasa Bali sane mamurda guru guyu keketes saking balipos.com. Guru guyu uli pidan iwayan sugih arta lacur blaya ngaku dot dadi guru. Pangkuda kadan ia milu tes pegawai negeri, panguntuk ia tusing lulus. Meh, nak belok cara cia kanti nyidang dari guru. Menken-ken ia pada dina murid-murida. Keto inyuman blek tukang walek nyacadin. Prajani barak beng muane iwayan. Ia tersinggung, sajan-sajan tersinggung. Da sajan botol arake angwana nimpogin inyoman. Mirip mensing seketuake ane lena nambaken, sinah suba bocor tenggaknya inyoman. Sinah suba mengganti adane dadi inyoman beret pesu getih. Mencang orahan Cibelok cikengken. Menci merasa duot mai mepadu. Pangkaruan krama seketuake dadi juri. Keto abad nenek iwayan sambil lango nudeng inyoman. Nganggo 5 tengebot, 5 tengawane suba megembelan, siap kal nyagur. Inyoman blek tukang walek untul gobane barak bieng. Mireba, ia nyesel, mesuang munyi buka keto. Ia sing medaya, ulian walekane, kal ngeranang iwayan sugih harta lacur raya pedih. Jani, krama seketuake sing ada ane bani pesumunyi. Takut iwayan ngancan pedih. Konyangan itah nuruang tua, sambil lango nyaru-nyaru matog. Sajan ciseng nawang ngabak tegah, amonto uli pidan suba metimpal. Nak sing dading wale ane pesajane. Ngajah buen ngai walek-walekan pangsing misi masing ngajum. Yen suba misi ngajum, sinah walekane sing bas dingahina. Ajum-ajum mene dogen ane masukkan ke hati. Keto imade dap-dap, kerang geradap-geradap memunyi kisi-kisi di kupingnya inyoman blek tukang walek. Ada rasa menit sepi jampi seketuake, sing ada ane bani maluin memunyi. Konyangan ngaku-ngaku prihatin, teken nasibnya iwayan sugih harta lacur blaya. Cang sing nyidang dadi guru, jani pianak cange orang cange nyoba milu tes calon guru. Marakel tes, ada anak mulih ngaku-ngaku anak ane nyidang ngelulusang. Kone, mendot lulus, man sarjana patut mayah 100 juta. Mensing lah pesamonto 5 juta dogen kone bayah malu. Mensuba lulus, tersuba man SK ne gadiang di bank, siliang 100 luang dasa. Man gajihne anggo nyicil. Peh, cek alu saja nanake entu memunyi, kewala pengeng bena icang lingahang. Keto iwayan sambil lango micik pelengan. Kramo seketuake, milu mecik pelengan, konyang maut saha ngenahang ulu ane orang teken inyoman. Pamuputne, konyangan kita-kitu sing keresep. Maksudnya kengken mendadi guru patut mautang malu. Men keto sing je guru guyu adane. Memeh bandingan dadi guru mautang, longan dadi guru wayan, guru made, guru candra lan guru anelenan. Keto imade dap-dap kerang geradap-geradap pemunyi sambil langga kedek. Seke tua barang kedek. To wenan tiang sing bani percaya teken guru-guru cara jadine. Longan subuh cucun-cucun tiange ma guru kan alam. Apang sing uli cenik bisa ia mira alam. Sing uli cenik ada pangebuku. Apang liur lamaneng lah hutang. Men keto dogen kualitas salon gurune, pantasan tiang dari guru toh. Keto iwayan memunyi sambil lango majujuk niktik tangkah. Buen siap kramo seke tuake, konyangan takut melih memunyi. Asa punika cerita sane meresidang batayang titiang, yening wentan sane iwang titiang lunas gang sinampuro. Nentan lali titiang matur, tetap patuh
patuhi protokol kesehatan, angge masker yaning melancaran, umbah tangane, jaga jarak, jaga kesehatan, mangga iraga sareng sami ngemulihin kerahayuan lan kena. Maka wasananing atur, Om Santi 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 Om.